Знортеликешете на телеканале ефире информацию равахт албун студии Хурит Батрац. Transkomet Force Störmiter wurde festigen Reisum Forrester Degel Echke derzeit Fendog. Fendogunslujbeta ama walvetku overt ministrat Kusens fetchender gund regime. Questa الشهادة دروجني службата Кусенч. ما قال ما كسم إيرن لوين شكتا براويل كوتسا كانوي. ما جي كتا سوق مشروع. ودنا نفسي ما فندق بكانوي. كذا الش درجة بخويه. لوين شكتا دبرو رتوي. ود أبون إزاردم فندق بيجومجيني. Ama abun xserde sahat ama erten minutel gomertsid Transkafkazak avtomagistral. Fendag sırda kundertsid mitey ama kusun redutta ervel bunun regime. Abun arfetayisins na Respublike zunadun kuşete, udunesan kenense profesyonelun bun. Ası berek bunesan gunsağı evdemas. Zunadı bun nesan kenenen fetsegen fevral evzers semenersid ama zunadun kuşetense entestetevet udun fedelu ottata alone reportaj. Na Respublike zona de bun fetsag khadbanesan erse duamince perdesem az fetsegen fevrale. Kayzagene qawa asbun khumataje avzars nirsid min farasada dowendeke gamaz fetsegen fevrale. Arastersid khusari restone fetsag zona do literaturun xsanad. Hasig sanad bendurul festadar arastersid wani tazakhar nomel khusar irestone zona dirtasan institut. Nerestaje zona dirtasan institut wavenat kana ikhsas khayaden. Budunar khains khitsen fadezdakhane literatura avzag historia archeologia etnografia ma ekonomika i rajra stefad gotem. Julda rikutoga sam šemena počehot razom doktorčo ja jasna. Na šemej čider kemender kutakma bohuskeno. Na mohandem na bunu na khayot ekonomiku khayot bohuskeno sadajo taktuna. Sadajo khawun khajaro. Ma manu jota doktor. Nerinne khayot doktor. Khshosn analizno doktor çıtojda. Se kostelaustap kostela. هاومن وخام نكستوفتا رو مشروط من نخیزم در شروع کنم. ادیکو طبعا دیروز ما میکال ببر. هاودون تا آلادی ماگه برکوسوت. Galguite Robert Mabanesan kotta zargazona dirtasan institute kushete afthat khayad raistoy appat dunyon konferensite zona dirtasan institute ma asav gaz bantes warasi federatsiye sparzend gondvaldara khorganandat tim bazar tabafsender. Sankt Peterburgski Институт материальной культуры има. Институт языкознания има, уже институт востоковедения има, институт археологии има. Снимать ночи из Санкт-Петербурга филиал Государственного научного архива Российской Академии Уимадерна соглашение. Zona dirtasan institute kuse biravzong specialiste dar falaq gagan ve afta derama Respubliken etteme akhir maçiyat sawa budun fastama kaynol razdakhans و منما و مسارنس کس هنتست تلزورگه گاگویت روبرت بانسان کو تزارگسن باندست اکونومیکا فادج فدل آفتما ایران افزاگ مارخیالوگی فدل در چینگو تراوازن سزرد مایس امبارنگنن زردوات ارتک گمت امراوازن در آفتما فندکننز اکسپedیسی تا سارگانیزاسی کنن در Otată Aliona Biazartă Stella Gasite Arsentata Taxana informațu dravagdabun. Zonadun exsanadu minevertense profesyonelun berek bonusiten rarfe kutta prezident Bibeltan Atuli. Podsachade saglak bonusan kutta khusar irestunak akhirgente stirkhaybavertke bakhastoy dunye zonade razmetsedme. Zonadun kushitema rarfe kutta parlamenti serdar tattatı alan. ایران آدم نخمه گردستون گیناسی دل سده از سخست اوخل از در غواخت سودست مسه مازلتم. سباست کنن الکوسست رسپولیک اپت مینیسترت اما ویدونستوت در. ایول ماشتابون در مسه مازلت فدلو تبلت الویره باست گندرمک. Atavga asada az xast kana khustari restun adam nxma gurzestun tsigina drasit ul. Ve festival nesan yu akjin patsaha do mazalta batsata kan fadel gamizid. Batsata ko tamashta bu mazalta. Katsata waqt savdiste kana bastwdziste atsa akhsyak tsavime. Mazalta programata tsatta gunsavens appat ministratte ama vidamstvate der. Kord mazalı waqt savdiste Respublika Kultural Ministrate patronajı ben. Avaqs ponte ministrat organizacji Art Kavkazi mayuma rasitsen konkurs sadan ve sadazme. Геноцида фадал нефтара вардерцавдесте раду равдесте. Это конкурс картин. 100 картин, 100 обвинений. Значит, до Северной Осетии тоже должны нам
поучаствовать в этом конкурсе, и северостинские художники, я думаю, что свои картины выставят на этот конкурс. Знаете, это не конкурс, это выставка, это дань памяти, поэтому здесь нет призового фонда, здесь нет каких-то подарков. Это то, что обязан сделать каждый человек. Поэтому вот эта выставка, мы ее готовим как раз ко дню геноцида. Ապրիլը մայոաղդր ծավդան ացավգա անուսը դունամ ազը գինացիդը ֆադել չինգուտը մասինակտը ֆոտոնեֆտը ամա գինացիդը ֆադել դոկումենտը ռավդստ Ռեսպուբլիկայի ցարժտայ բիրատամ qaqadırçıdստը վադը ցավտը ավդիսանտը ամա սաբոյզատակտը մասինակտը ամա ֆստ ռմաջտը վդունան սայու խայրավարդր ծավդան ապրիլը վաղցավակ ռավդստը ռավդստը մազալտը ադոր տարգունդրծավդստը ռագուր ռաստաջտը ֆոտո ռմաջտը ռավդստը կացի ավդստր ծավդան ացավգա անուսը дунам աստրաստակ Фотографии старых времен наших, может быть, прадедов, которые могли бы нам рассказать, фотографии бы рассказали, что было. Тогда очень мало было фотографий, но есть кое-что, которое мы можем использовать. Мы хотели бы воспоминания, которые мы имеем на сегодняшний день, воспоминания очевидцев, воспоминания их детей. Мы бы тоже хотели оформить и выдать как большой стенд, где можно было бы почитать, по какой дороге шли беженцы, где они останавливались, что случилось по дороге. Это информация, которая стоит того, чтобы они знали сегодня потомки. Она записана из уст тех, кто был свидетелем этих событий страшных. Խուսարիրստունը ադամը գինացիդը սադազը սխաստը ֆադել ցատակուն ցանց ալխուզուն կոնցերտուն պրոգրամատա վդուն նմացը կլասիկո մուզիկա կոնցերտար ֆանկանենց մակուտացա մազը կուխտրվագոդայ ցագաթիրստունը սիմֆոնիոն օրկեստր խունն խիտակատը կոստայն նոմլ փածախատուն դրամուն театр ցատականը դրամա գինացիդ կացե ավտորու օստատը ալան Мы рабочее название геноцид, оно будет по-другому называться, но первую встречу с актером мы провели, мы переговорили с ними, что это будет. Это крик души, это знак протеста, это предупреждение, это может быть просто память человеческая, чтобы больше корней не было у этого геноцида. Геноцид как дерево. Потому что оно растет. Даже сегодня неофашизм – это геноцид. Использование по расовой принадлежности людей, которых можно убить, можно обидеть – это не геноцид, конечно. И поэтому или создание неблагоприятных условий для жизни – это составляющая геноцида. Корни этого дерева – это человеконенавистнические. Поэтому это нужно на корню вырубать. Ացած մավաղդր ցավզան ռավդստ իրոն լիտերատուրա ամա այվադը զնգունդ գույմեկտը կացուծան իրոն կուլտուրայ արխայջտայ գենոցիդը ռաստաջը զնձինա տամնակասկավատարիա արխայչինան վախտավը դուննոմլ կուլտուրա միստրատ ֆանդքանը դոկումենտալուն ֆիլմ իրստուն դունի ամա սաբրադիմա սիսն կացը իստրցավզան ապատ դունի դար իրստունայ ացավգա զնգունդ գույմեկտել գենոցիդը ամատակտը ռուխսնում մսնենսոնան ցատագուն ցավնց բանիրտա պլակատը ամամակետը սադիզայն սարազնը ֆադել կուսնց նվգանան ախորգանան студента, ама профессионалу невгенджете. Тбил телевира гаси тарсин тататаксана информацию равахт абун. Вагдерсд мخورم информации подсахадун комитета Сардар Qutayt Мария Эрвел Корион брифинг. Зертацд республикан актуалун фарстатал. Нырта Qustar цфарстатам здахтарцд удун фаделу бязерт стеле репортаж. Брифинга банысанарцыд заргафастаг растаджнихсын адактивунай дзерцау хосту цухтина дефедел. Уавар кодуэйра фалгаунын санан депутатта бабарак кото республикон бира профилу медицинун центр фембалдыстарынчындуны кухтарегат макушатиме. Представители Минздрава и больницы ответственно заявили, что в больнице нет какой-то трагичной ситуации и полного отсутствия медикаментов тоже нет. И такая ситуация, положительно оценили представители Минздрава ситуацию с медикаментами и в районах. Хосту цухтиняды федел пресс-конференции авахта ананизинят каканнады министр Туджита Георгидер. Уилан бенагер зертацы фарсты амарахи ценгунд финансун фарасты куд харс савынцы удетты федел. Qutayt Мария Кудбанысан кудта у магаска президент Бибилтан Анатолий ламбенаге якуздары ацы кудтагма. Генералун прокуратуран бахасырцы сывзарга вавара ахусак тарабаракканын. Прокуратура сейчас собрала всю документацию, договора с поставщиками и изучает вот эту проблему дефицита медикаментов. Идет очень такое серьезное, обширное исследование, куда, сколько медикаментов уходило и как снабжались медикаментами лечебные учреждения республики.
Qo'tayt Mariya Arzarta Gurciston informatsiya paraxatkani oma patsaxadun aransaxkanini festivagan Лениногород районы нафакканин схалсадун продукта вырасткайна уйфадылдар. С собой местные жители вывозят в таких не в торговых масштабах, а для родственников своих, для детей вывозят продукты сельхозного значения, то есть это ящики яблок, какая-то домашняя скотина, мясо натуральное, все, что они вырастили в своем огороде, они с собой забирают. То есть это говорит о том, что в Ленингоре никак уже нет продовольственного дефицита и нехватки продуктов питания, а пожилые люди спокойно своим внукам и детям вывозят в Тбилиси экологически чистые овощи и фрукты, выращенные в своих огородах и садах. Qo'tayt Mariya Arzarta varasi xitsavadesi kadron ivendinat derse duodunalder. Kayzagane xavoti ivendinat dabandaf toyna respublika elder. Varasi federasiya xitsavade sardar Khadivag Marat Khusnuli nyaquzdorzen khusari reston mabxaz respublika timasat salon ekonomikun amkoskanenad fadl farsatam ama investitsion programma kuda khassazen و madar. Bazart stela gozatat sermat tata taksana informatsion rawagt abun. Gurciston informatsiya paraxatkani oma aransaxkanini festivagan Лениногород rayoni xalsadun produkta nafakkani uy aftakayna uy reportaj avdisi jurnalist biltalan uy sermagunde alsıd Лениногорма same binata bazunga vavarima. Ya reportaj avdis tsavzan na informasyon rağda festem. آخه و دستنا بون خبرتم نردو فیلم بعد میفیرم